Mwakaba enedo Badwam TV Badwam Health Tips so mididi afia amankwa tamaklo na wotwe nkomo no ye mede misrode ne dedi kan ya wutie ne a na wotwe mu nyina no ye nkomo hearing loss se wade tie no wo fom ede ne de ba ho nkomo ene edi a yedru ene nso a ye behwe se bi wo meso a bede mehu signs and symptoms enti ye ne mama Jemima Fin or your audiologist ene edi nkomo na wotwe mu bapa me mu akwa bebi na me na wase ne nso emra Adom TV Badwam edi nkomo edwada benada ene ye hwe signs and symptoms bede no mehu se me yenya hearing loss anase madetie no wo form mehu pomponso ne tese yo into the first one one kasa wo report obema also me first na ka first no obi kasa meti bibia progen na asesisi ano emu nti papa nti eno ne wo first report so wo so wo tumi ehu a omo ne wote no ombetumi ehu se mami we afa ye kasa omwa yen se ne wo se obua yen ana se wo kasa wo se sen sanka ne biom ohun no mu nyina no ebia na waso no eba fom afa so bi wo ho a ye nyina ye hwe TV no na nkwa de o si volume na no wo fom ye mbie volume no kakra eno mu nyina no kire science a ebia chese waso no aba fom obi so okra wo ne di nkomo bi no na o ma answer foforo na se bia de no wante but opese o try show say wate but answer no ma no hu say ene ni relate so oba mofra bia omo school ni ade abofra bia obi na onya ade ebia na so no onti asem no nti na onya ade no bia na obi so obeka say oye stubborn abofra bo ha onti asem a wo kan no but obe prove ni ho say opese oye han to be for so oye stubborn ni ade say ba babies na mofra omo ni a main thing is abofra no starting kasaye usually language na developed by the first 2 years 0 to 2 now we are picking a language obeye nyina into obe start so onye bi after 1.5 years we also started no kasa 1 be as onye no na progress or can 3 letters or can 4 letters as onye no ye wo milestones a ye measure but e be do baby no say akola no started babbling no bababa no on to aso nti e bia na problem bi wo sa abofra no friend na on te ne kasa ache nti eno mo ye niema ayetumi hu say problem bi wo ho ema nipa na mpanifo no so e hanti mpanifo de na so ne se de o asa o kasa wonte be no e affect ni mienu nyina na ba ko it depends ebu ho ana na so ba ko pe nti eno mo kwa de to de bia na nipa no nche ne notice say or problem ye wo nko form edi adanse se o mo ka say aso ba ko pe na ye adwuma medical student na de kra aso ba ko ko nso no fo say ba ko pe na ye adwuma but eto de bia most of the time ni mienu nyina ye affected wow nti ekoba ni say na ba ko nya adwuma ba ko ye adwuma no affecting ne say nti ebia me left ni itia emu da ho me right ne dia emu na ho nti ebeka ne say bia localization a problem nti no se nipa no wugina ne left na o de ti asem ne so o kasa o say bia ye fine so wugina ne right ebi o kasa keto a on ti sa no aye den kakra na fe wetumi pick it up nti no problem ye localization ntumi hu baby a sound na air free especially say was side na problem nyama bit say jebrukutu ni ade ne tumi ma eba ne sa aso ba ko etumi ade ya na ye yafono mutumi eba ne sa nti se akra ketwa sa no na akra growth no unhu sa sign ni bi o kan mama dadada ne sa ne ma no ana wotime kan do ba bi na enkobie ma ho no ye problem o say to me check say dey say bibia you okay ye be ma speak therapist aboano but hearing loss for ho na ya hwe say ne bitumi aboana fa eda say ne so anti Jemima na yete no nka no ono de eba aso ne emeni ho sa no aso ne de obeboa ma watimi ehunu ne ekoso ye de asede ma endpoint homeopathic clinic me ye sure say nkomo na ye ode o kina nyame ya adom asa aka ye ho na mo mfa asede ma endpoint ma me na frɛ ne sisi a so wo yare nko ade a
fa no so personal doctor any day ofre na obeje so ochna na me Adom ne won kwa ebese hia